everyone, lamsokote gisa katal vlog go. Tini ni vlog ke Meghalaya wa trip thang mani se. Jeng tabo Shillong go shopai kya. Komo ke chini Shillong ni hotel. Mo bathroom. Kaisa wardrobe risa go jaga. Bishingo tam tang na lege na. Bishingo kaisa blanket by kaisa pillow extra risa. Heater provide kayo jaga hotelo. Outside ni view bahaying tong na lege na. Bahay se horni bage kun fan view sinuk jaliya. Good morning, why kya? Ikomo ke sin hotel ni simi view. Tini Meghalaya ni chini first day. Tabak jungoro breakfast kaina nai tong layo. Tabak jung breakfast kepe ye jung Cherrapunji ni lamre nai Cherrapunji o thangnai thangtino jung puri nai. Iko jung lamre laikha Cherrapunji ni Shillong ni simi jung tak Cherrapunji thang tongo. Sini first spot tini ni hingke Elephant Falls. Mo naina kete betola wo siri tola wo mathango mo. Kama waterfall nai be ye tabu kero mani rok phal tong mani kisa nai lekhe paina hanai gobangma mani rok phali tongo jagao. Ko tabu khe jung Garden of Caves o sopai kha tabu ekoro ticket tani tongle jung ticket tan pai kha tabuk jung hablai sinai. Oro gobangma spot hini spot naijangnai tongo spot 1 spot 2 spot 3 rok hini rijak kaisa kaisa ke jung tabu nailainai. Jung tabu Garden of Caves ne pe ye tabak jung Seven Sister Falls Cherrapunji jaga thang tong layo nai tong ni norok. Ko jung tabu ke Seven Sisters waterfall nai na hani shopai jak tabak jung mo nai ne waterfall.
tui shikari amose drying sak rainy season no hingke oro tui kwbangma ongo beraina hingke oro rainy season o si mahainai jengke waterfall si nukliya. Kosing tini ni last spot to sopaijak obono tini ni last wngnaijeng was my cave omo iko borok richap tonglaio. Sing tabuk ticket nainai oro children rok hingke ₹10 adult rok hingke ₹30. Iko sing tabuk haplainaio bisingo. मोबाइल तो चल Oh my god. अरे हाँ भाई Ma caves bisingo lama ekdom narrow bo tongo bar ke himekor kelaina fan chance tongo iko naidi caves bising bahai mo phele rok tongo bisingo light rijak omo nukna bagui skano light rok rijak.